INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule tun tum chu kan ram chung le news rang kan an update anga Myanmar news zero ti dan pa nga yin zan lama update le kan tum don nia Union Home Minister le North Eastern Chief Minister te anin mudon voin July ni somni le pali hian Union Home Minister Amit Shah chuan Meghalaya khopui Shillong atlo dona khasi mi puite tan thulom omapuan a beisei om hle mai heti la hian Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma le Assam Chief Minister Himanta tepo nimin zirtop ni tlai khanan loin muto nia soyani Meghalaya Chief Minister hi chuan ramri hi chinfel tumina bei tak tak ni na langa state lian le North East sin pa anga kan en tlan vek Assam hi ador mol mayani Assam le Meghalaya hian mun som pahnia ramri buai an nei vea Mizoram ang bokin Meghalaya le Assam hian ramri thu buai an nei ve deuh rengani he ramri thu buai chungchang hi Amit Shah hian a soi an beisei thup maya tin inner line permit implement dan tur po apuan rinani Mizoram hi chuan van nei thak takin ILP anei hlova masikan voin hun han en hi chuan ILP mangreng chung si hian namdang hausa te hian kanram hausakna antel tamma ma ninalang hemikonga hian Mizo sumdong te kanan dem le thina MLA rual te hian poyan khoina sa ve hle ni inalang contract lian tender chang turin namdang company anan dor zeta hlok na anin sem thin ni om takin kan ngai ta furmai ne adik podik view mai thainia dik tak chuan construction company te din ve mai om tak kan nia tin supplier na thok turpo mi hausa kan tam ta view vinalang engwanga namdang hi in thlo puitlat thin nge kan ni ti hi kan ngai tu ve deuh chongai ta ani hi inner line permit hian tumber chu nam claim zok Mizo te ham thatna hum him he ni maya vai mystery te laka YMA ang zonga lo inti dan lek ko ringot po hi atok lovani diktaka soichuan vai mystery hoin zoram sum le payan lak chu a hian minister role company in zom puite sum hlep hi atam zok fe inarin om tlomngai pol te hian mutri ho ILP check ayen company lian te permit le na tho dan check hian kongrawa suzo kang ti hi khet hiam to ila vai mutri ho hi kan thla da deu zo kang ti na phei chu ani chuang lova chotiang bokin rui hlo le corruption te po hi ko ran hian han do ve sela ti chuan kan zia om sort via winarin om boke Union Home Minister hian North East Chief Minister te meeting anei pui bokanga kan Zoram Chief Minister puzoram thanga te po atel ve ngei dona Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma a om ve bokanga Zoram mi puite hi chuan ramri boy na hi a soi chu ngei kanan beiseya ZPM chuan press release siamin puzoram thanga chu vailal ma zam mai lo tura an du thu an soi hialani official te soidanin central sarkar hian ramri boy na chin fela du tak zeta North East border dispute hi sang ni le som ni le pani ma chin fela tum ngeyani voin meeting hi poimo hleya kan chief minister hian a tongkam thiam na tumdanga alo man to thin angin Amit Shah nena ngaihnawm le oi om taka soi thei beiseyela chuti lain Amit Shah hian hindi tong bak chu abeng khon lutuk lowang ti arin thei boka kan chief minister hian sap tongina soi ngeyanga Amit Shah hian a thiam kherlo mai theya puzoram thanga tongkam thiam hian omzia omlo ve theya hei he poina lai tur ani mai theyani hi heti lai hian Myanmar ma COVID-19 rileng tur mek zona thlak te tana Aizawl Theological College ATC alumni yen oxygen for ta han tia ve buran khon tling khom atanga mamo lam khom chuan atho khatna tan ta han thlengta ti hriatani Mizo Theological Association le Victor the Scavenger YouTube channel te puina in ATC alumni hian oxygen for ta han ti in ve bur an khona cheng noi som chuanga lut ni in an soi sum fai ba ka MF Drug Center RTP building tuikwal le Jordan Drug Store Upper Bazaar ten bungrua enge mozat le damdoi an tho bok ATC alumni hian Myanmar lam an member te ne na thok hovin
miharsa amamo zual te na thlona an don thei nge ina tur ruwa man na po siamin covid test kit te damdoi le PPE an thon tho khatna chuan ta ha na thleng to a tho ni na hian test kit le PPE thon le turati ani boka ta han ba ka kabo phaya zauna thlak te pui turin huangan zo zel bok Myanmar lama covid kai te mamo oxygen har satna po a thei anga sutkian pui turin ma an la mek ne soyani Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel chuan Israel Tech Farm NSO te Pakistan software siam tu te chuan BJP te nan state rel na an chan lain an state an tlo thua soita Raipur chanchin thar la khom tu te kom na NSO ten state tu te ngen mu ti le khati laya BJP sarkar ne na inrem na an siam te chui chiang tu tur committee an din tur thu asoya Raman Singan eng inrem na nge an siam ti le tu te ngen mu asoi fi angai don ti asoi bok kumsang ni le som pakwa dai to khan WhatsApp te chuan Dalit rights lawyer le activist thanem tak te chu an phone a pekasa sa om thu alo ril to a member pathum principal secretary Raipur IG le secretary Department of Public Relations te tel na committee dinin heng mi te na an chui chian nei thelu ala ni lovani Chhattisgarh chu India ram state zinga pekasa software investigation nei masaber ani don ta a he spyware mang hian Indian khwale tuiza thum chuang te chu en thla kan ni mek ne soyani India sarkar chuan engma enroll na nei lo thu a soina chungin Pegasus amang VM tipo engma soi chian na ani chuang lo boka opposition te tangin sarkar dem na anasa hleni Pegasus chungchang hi chu soizau chiam angai to lo tura ngai photango ti chuan rampon lam thilom dan thlir le zoi teng u China President Xi Jinping chu Chinese leader zinga kum tam tak nuwa chim chak lama India ne na anin rina Tibet tlole masaber ni in railway line a hongdon taboke Chinese official Xinhua News Agency chuan Pusi Jinping a hian zirtop ni khan Tibet aluta Niangchi Airport Arunachal Pradesh bulluka atum ni natar langa Pusi Jinping hian Niang River Bridge pan ngalin Yarlung Zangbo River Brahmaputra a en ngala Niang hi afin tudilian berdot tuwania Heiba ka hian Niangchi khwale railway station te Sichuan le Tibet railway sial mek te po atlo ngal bokani Ninga ni khan Xi Jinping hian lasa po atlo boka tun hi pusian sangni le som pania Communist Party of China General Secretary din munachel nuwa Tibet Autonomous Region atlo le masak na berni in kum sangni le som pakhat khan Vice President ani ilai na lo tlo to ani Sian lasa tlo nun berkha July ni somni le pakhat sangni le som pakhat khania 60th anniversary of the peaceful liberation of Tibet pualatlo ania khamini kha engwangin ngen than kher ti hriata nilo atlang puin me ni somni le pathum hini thina heiwang hian July ni somni le pakhat hi People's Republic of China chuan 70th anniversary an pomaniang ti in Tibetologist Robbie Barnett chuan soyani sangkhat zakwa somnga le pakhat me ni somni le pathuma 17-point agreement zia ani angin China chuan kha inrem na kha peaceful liberation of Tibet ti na soya kha inrem na kha Dalai Lama chuan pom lo thungin Communist Party chuan Tibet chu tharum mangina chului ti na soi thunga sangkhat zakwa somnga le pakokum khan India ram atlan chetani pusian lasa le potola pele satlo hi anniversary lom chin chiana nga ngai ni in ramri nai le Niangchi atlo na chan hian omzia anei nge ni ina langa tun haya China chuan Tibet bullet train masaber atlantir to a lasa le Niangchi thun zomin Arunachal Pradesh bullok khengin Atlanta zur mayani China State Railway Group te chuan rail kong hi kilometer zali le somthum le panga sei ani thuan soya kumsang ni le som palia tanga bulan tan ta khania darkar khata kilometer zale somruka chakatlan the ni in Tibet Autonomous Region le border city Niangchi te chu
a thun zoma darkar thum le chan ve leka a thleng thei zung to don ani lasa le niangchi railway hi tun naya Tibet chimlam Arunachal Pradesh Ramria infrastructure project lian tham tak anzo felte zinga pakhat animaya thakalta khan China chuan kong puipoi mo lutuka ngai Yarlung Zangbo River Grand Canyon paltlangin Medok County Arunachal Ramri tho tlo po na tur a pei fel to bokani lasa le niangchi railway hi Sichuan le Tibet railway line na provincial capital thunzom to section pakhatania apoi mo hle niang president sian a hong hialani pusia chuan ram in pum khatna hum himnan le khothang ram bungte economic le social development ti mason na turani thu asoya he rail kong hi Tibet thunzom tu rail kong lian poimo pani nani he rail kong an pe fel ma da hian ging hai le Tibet rail kong an lo pe fel diam to boka China hi chu tluklo urimanam deu chuni himo Herel kong a section masazok Sichuan provincial capital Chengdu atanga yan pan na chu sang ni le som pariat December thakhan pe felani to a yan le niangchi line hi apum puyin sang ni le som thuma pe fel man tura duanani Tibet policy in charge senior official Zhu Weigun chuan state media te hena rail kong chuan China mun rang atangin bungrolian le poimo te Tibet a phur thleng thei don ani ti in asoya ramria boina a om thutani po in herel kong hi ral thuam poimo thiar zung nan a poimo hle don ani atipo